Yetwa ensem no so a NDC amanyukuo no chise omo mpenifo me chire MPs no sese dodo na omo ebobo omo no ewo Wenchi nyina ne se omebunu baako a obo no hombod ne yipa ewo amanyukuo no mu no a woka nimpadunsia na aposifo po ma chira kwan no wo chire se etutu bi akoso no bi aka na sese NDC amanyukuo no MPs no omo bonju so sese omo ebobo ma no ewo Wenchi ne mpotemu. Bo NDC activist ya wasan so vigilante ni ya ni din ene jango etuo ewo Wenchi no NDC amanyoko no ema hye bedwafo dodo na na abotwi akokro ni mu owura yi waka enipa dunsia Ghana Police Service no ede wondin ebeto montene so se wo hwehwe wonom esane basabasa yobia wo ye wa bra na wo to NDC amanyoko no wonom youth organizer any women's organizer abato no ewo Cape Coast posomia etwemu no Muso owura eda Wenchi Methodist Hospital a woje arehwede nanso nipa dodo na ebotwi ekokuro ni mu ya police fo nso ebo ban ewo ho.